Так, є 2, є 4. Привітання, сябри! Доброго ранку усім! А ми тут з Лесиком шахматний турнір наладили. У першій партії Вара перемогла, а у другой мне больше шансує. Трапне попадання! Катя, ну всю гульню зіпсувала. Ви мені дякую повинні сказати, бо я вас і наших глядачів вирятувала. А чого? Одну доти і суму. Ой, придумали шахмат-раніцу починати. А нам подобається. Шахмати, між іншим, розум розвивають. Та я не супроть шахмат. Просто раніцей необхідно у більш жвавої гульні гуляти. Наприклад. Ну, наприклад, споборництво і постоянню на голові. Что, не подобається? Ні. А коли скоки на одной лапе? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Я так могу кольки заугодно скакать. Никто меня не перескокне. Раз, два, Катя, от таких твоих пропанов можно и без головы, и без лапы застаться. Тады давайте водой холодной обливаться. А что, узбадёрывая и загортовывая одночасово. Ну, нечто мне не хочется потом мокрый ходить. И мне. Давай, Лесичек, лепш наш шахматный турнир до конца доведем. Давай. Ты что с вами такое сегодня? А что с нами? Ники, вы знато серьезные, на себе не подобные. У нас так не веселый пробуджальный доброранок будет, а программа про шахматы и шахматистов. Катя, не перешкоджай нам думать. Так, я, магчыма, пачну з коня. Хочешь перескочить про спешку? Ну так. Слухай, давай тебе научим у шахматы гулять. Не хочу! Сами скачите на своих шахматных конях, а мы с хлопчиками и девчонками заняток цікавейший знайдем. Мы мультик суперовский поглядим и посмеемся, так, сябры? Ой, не могу, ну смешно ж як. А шахматисти усё думають. А може мені у їх чим-небудь запустить? Як у мультику, каб знав на себе подобними стали. Як мяркуєте, сябры, у мяне атрымаецца? Шах. И мат. Ура! Шу, коллега, гэтая партия за тобой. Дякуй. И лик становится 1-1. Ничья. Промазала. Кася, а куди ти метила? Я дома куди спочатку у тебе, Варочка, а потім у Лесика. Ну, неугомонная. На что? Каб ви на мяне увагу звернули і ад шахмат своїх оторвалися, каб допомогли мені передачу вести. Пробач, Кася, і ви, сябри, пробачте. Просто нам так хотелось шахматный поединок доиграть. Не могли кинуть справу, якую до конца не довели. Мы с глядачами вас пробачаем. Только коли вы нам что-нибудь смешное расскажете и покажете. Так, девчонки и хлопчики, такие наши умовы. Дитячие анекдоты пропоную. И покажем, и расскажем. Добрая ідея, Лесик. Ну что, починаем? Матуля пытается. Сынуля, ты сам зловил столько рыбы? Не, мама, мне допомагал червяк. Матуля укладывая спать дочку. Праз годину у покоя заглядает тата и шептом пытается. Ну что, спить? Так, тата, спить? У дитячым садку два хлопчика размаўляюць паміж сабой. Олесь, як называют жонку барана? Баранка, не задумываючись, отказывая Олесь. Ой, не могу, баранка. Насмяшили, дык насмяшили. А на самой справе як яе называют? Дай подумать. Овечка. Малайчына, Кася. А дитя овечки гэта. Ну, гэта ягнё. Правильно, Кася. Пропоную погулять у веру не веру. А пытанні про овечек будуть? Може, і про овечек, тільки мне подрихтоваться треба. Ты, Лесик, покуль рыхтуйся, а мы за глядачами мультик поглядим. Угу.
Ну що, готові до моїх питань? Готові. І наші глядачі так само. Нагадуємо, що питання Лесика будуть про... Правильно, про овечок. Спочатку криху агульної інформації. Ці ведаєте ви, колькі наогул овечок на усій землі? 100 тисяч. Болей, 300 тисяч. болей, 500. каля мільярда. Ого! Самая большая колькость их живе у Новой Зеландии для 900 розных пород. Ну і ну, ніколи б не подумала, що гэтых кучарашок така колькость. Але гэта так. А мы пачынаем гульню веру-не веру. Вара, першае пытанне табе. Слухаю. Ці верыш ты, што авечак за ўсё жыццё вырастае ўсяго 8 зубоў? За 1 год толькі 2 зуба. Калі гэта так, то па колькасці зубоў авечкі можна дакладна даведацца, колькі ёй гадоў. Дык што ты адказваеш? Ну, няхай будзе так. Я адкажу, што веру. І правільна робіш. На самой справе у дарослай авечкі толькі 8 зубоў. Вой же шанцуе ёй. Чым менш зубоў, тым менш зубнога болю. Дарэчы, зубы у авечак растуць толькі на ніжняй сківіцы. Як у жирафаў і антылоп. Менавіта так, Вара. А зараз пытанне для Касі. Толькі не вельмі складанае і цікавае, калі ласка. Ці верыш ты, Кася, што бываюць рагатыя авечкі? Овечки рогатые. Ты мяне не заблытаеш. Мы ведаем, што овечки гэта дзяўчынкі, так? А бараны гэта хлопчыкі. А якія ж рогі ў дзяўчынак? Ніякіх. Не, я не веру. Такі мой адказ. А я скажу, што ўсё залежыць ад пароды. І бываюць такія рагатыя авечкі, што ім і бараны пазайздросціць могуць. Не атрымала ты бал, Кася. А можна мне яшчэ одно пытанне, каб я на яго правільна адказала, і лік гульні нічыйным стаў? Можна? Я не супраць. Дзякуй, Варачка. Добра, слухай, Кася, новае пытанне. Ці верыш ты, што бываюць барадатыя авечкі? Барадатыя. Калі ёсць рагатыя, можа, і барадатыя сустракаюцца. Што вы кажаце, сябры? Каб я не блытала авечку з казой? Ну вядома! І я адкажу, што не веру. Барадатых авечак не бывае. І гэта правільная адказка. Дзякуй за падказку. І лік гульні становіцца 1-1. А гэта значыць, перамагло сяброўства. Ура! І прапаную адзначыць гэта вясёлым мульцікам. З задавальненнем, Варачка. О, а наша Кася зноў некуды знікла. Не знікла! Я за мячиком бегала. Вы, до речі, зауважили, що ён у мяне новенький? Вось чаму ты увесь час нам яго дэманстравала. Прыгожы мячик. І мне падабаецца. А давайте пасля праграмы на вуліцу пойдзем і якую-небудзь гульню з маім мячиком пагуляем, а? З мячом шмат гульняў ёсць. Выбівалы, салачкі, ракета, у яблычка. Ого, Лесик, колькі ты гульняў ведаеш, навучыш? Вядома, навучу, Кася. І вы, сябры, не сядзіце дома. Пакуль канікулы, часцей бывайце на свежым паветры. І гуляйце ў рухомыя гульні. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Каб самим повеселиться и вас повеселить.